Non malom pardon ron pen Ingdeng hini Karbi Anglong Fashion Week suri hini ra inquiry hini apharman audition ke en pona sonsi ke damtang pai pai ni phai inquire troxier ni le thota Kangthilangso Eco-Tourism Park along Ingdeng hini Karbi Anglong Fashion Week suri hini ra inquire hini paman pon Karbi Anglong hawar anso se pindeng sumpot pache thang ma pen handloom and textile anparta Karbi Anglong Tourism Apharman preliminary audition round asai chengpon bom wang ikbom lo Lasom thak thak si ke damtang pai pai ni phai inkora troxia ni Kangthilangso Eco Park along sitami anso se global warming la pen Karbi Anglong tourism anparta handloom and textile hin paje thang ponji aphan pura audition paman pon Karbi Anglong live kelang ratun don pinil Karbi Anglong live team pen ladak Kangthilangso mate northeast angkang pen kache thang nai labang so Eco Park long sidolo labang so Eco Park long pini jasmet kedunang ko atipi alam mangelalo non hejong second editions of Karbi Anglong Fashion Week labang so preliminary audition labang ni hang ni jang Karbi Anglong bong pen along tin hawarang sedame labang so preliminary audition round padupon langsung tak taksi dak Kangthilangso long seme padupon lo tapi Kangthilangso long padupon mangelalo jasmet tourism aphan Karbi Anglong tourism aphan anso se kapasi thangjip lapen la ilitum la thengpi thengphang anso se eco labang so tourism anso se pachi thangji phasi labang so pini labang so preliminary audition dak bipon lo la pela dak ki bipon hut participants atum do answer me kids atum benching lock teens atum benching lock pen misses atum benching lock penang an atum mena atum si thengpi aklim chiwansi pini labang so Kangthilangso labang so Eco Park long se me thengpi aklim plantation program la so ajai mekdeng polo la pen labang so around si tami bipon do la pen ke ladak malu cropido alang golden wings ai seperti pi bang kilo labangso preliminary audition round padopona hut golden wings ahempi malo cropi choreography anima rong pipi la pen United Photography Club of Karbi Anglong team atum pensi chepatir pipon labangso preliminary audition round asai kedeng pona hut participant atum do ansithami anutinta thengpia clean chewan repsi plantation program asai ingsam jinpen pachun pon edition of Karbi Anglong Fashion Week promoting handloom, textile and tourism. Lasi pinida kibang atu mapanan sa may chorolo, models mapan sa may chorolo, lapen non second edition akut nituman sa se bori ponpo la handloom akut hak sa may kapromoji pan lapen tourism tu pan sa may tuman sa se kapromoji pan sa may angtanan sa may alam ba isi tami kaparju pan nilito man to say bori ponpo pini choreographer mang pini choreographer bangke anima rong pipi ante photographer tumbi photographer ke United Club of Photography Karbi Anglong News report Karbi Anglong live